istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Sakri suze u svitanja, dok kazaljke tamo slute, gazije su pored tebe, svoju tugu oni šute, u njihovim dušama se istina o nama krije. Allah čuj Ferhadiju, porušio vjetar nije. Sjećanja njihova su djela vrijedna, istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Sjećanja njihova su djela vrijedna, istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Na beharu kapiro se, uzvišenom seđdu čine, Bosna dovom sunce zove, da na putu mraka sine, u svjetlosti njegovoj se istina o nama krije. Allah čuj Ferhadiju, porušio vjetar nije. Sjećanja njihova su djela vrijedna, istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Sjećanja njihova su djela vrijedna, istina, istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je
Poštovani učesnici ovog historijskog momenta, Assalamu alaikum. Želim vam se srdačno zahvaliti što ste odvojili svoje vrijeme kako bi se okupili na ovom mjestu. Upoznati ste da se radi o prvoj organizovanoj posjeti jami Čavkalice, čije ime predstavlja sinonim za stravičan zločin. Mnogi od nas nisu ni čuli za ovo ime, niti da postoji jama Čavkalice, niti da se ovdje desio zločin ovih razmjera. Sa ciljem informisanja javnosti i usvrtavanja ove historijske činjenice u našu tradiciju i naše historijske udžbenike, Koordinacija bošnjačkih udruženja Mostara inicirala ovaj povod. Koordinacija bošnjačkih udruženja Mostara u proteklom periodu je izvršila mapiranje staze do lokaliteta jame Čavkalice i utvrdila tačne koordinate mjesta zločina. Čujete bez učnika, čuje se. Mapiranja trase puta Koordinacija bošnjačkih udruženja Mostara zatražila je odobrenje za obilježavanje godišnjice od MUP-a RS-a policijske stanice Bileća, da nakon dobivenog odobrenja izvršila je neophodne pripreme sa ciljem što kvalitetnije organizacije obilježavanja godišnjice. Tokom proteklog vikenda članovi bošnjačkih udruženja su očistili trasu puta i lokalitet jame Čavkalice. Danas želimo da oživimo sjećanje na oko 1600 žrtava sa šireg prostora Bilečkih, Rudina i Dabra, koji su ubijeni 1941. godine od strane crnogorskih četnika i njihovih domaćih saradnika. Među nama su danas i članovi porodica ubijenih na jami Čavkalici, te vas u njihovo ime pozivam da se učinjem dove sjetimo nedužno stradalih na ovom mjestu. Sada slijedi polaganje cvijeća. Pozvao bi gospodina Ramiza Salkića, potpredsjednika entiteta Republike Srpske, da položi cvijeće. Slijedi polaganje cvijeća Koordinacija bošnjačkih udruženja Mostara. Sada slijedi Koordinacija bošnjačkih udruženja Nevestin. Zahvaljujem se. U ime Koordinacije bošnjačkih udruženja Mostara pozivam Mithada Brkana kao jednog od glavnih inicijatora da se obrati i kaže nam više detalja o ovoj inicijativi. Poštovani prijatelji, dame i gospodo, u ime organizatora ovog skupa i u moje lično ime želim vam da vam se zahvalim, da vas poselamim, da vas zahvalim na vašem prisustvu. Hvala svima na odluci da zajedno posjetimo Čavkalicu, jednu od stratišta bošnjačkog naroda i obilježimo godišnjicu jednog od najvećih zločina našim nedužnim narodom u Drugom svjetskom ratu. Koordinacija bošnjačkih organizacija, odnosno njeni predstavnici, duže od 2 godine žele posjetiti Čavkalicu kako bismo Bošnjacima, da tako kažemo, svijetli jedan dio tragične historije, jedan užasan zločin koji je dugo skrivan od javnosti. Želimo da sve bošnjačke organizacije i institucije donesu konačnu odluku o tome šta i kako dalje sa Čavkalicom i o tome šta učiniti i na koji način u buduće obilježavati godišnjice ove tragedije. Jedna od naših ideja je da se prije svega do Čavkalice napravi put. Podsjetit ću da Čavkalica nije samo stvar Bošnjaka istočne Hercegovine, nego svih Bošnjaka u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Čavkalica je naša Srebrenica i zato moramo svi dati svoj doprinos da se od sada svake godine obilježava godišnjica stradanja Bošnjaka na ovim prostorima
naš cilj je da se poduzme sve što je u našoj moći kako bi šehidi Čavkarice konačno pronašli svoj dunjalučki smiraj. Kratko ću podsjetiti šta je koordinacija radila do sada u tom cilju. Već 2018. godine došli smo na ideju da se organizira obilazak Čavkarice. Napokon smo prije 2 mjeseca našli osobu koja nas je dovezla na Čavkaricu, s obzirom da smo imali problema. Nismo zaista mogli naći čovjeka koji bi nas odveo na Čavkaricu. Bilo je razgovore s nekim, otprilike po našim nekim saznanjima, nije puno ljudi ni znalo, otprilike nekih 20 ljudi da znalo gdje se nalazi sama lokacija Čavkarice. Mi smo došli do novinara književnika Tahira Pervana koji nas je odveo nas na Čavkaricu, održao čas historije i tu se u biti rodila ova ideja da obilježimo ovu godišnjicu. Pozivam medije da daju svoj doprinos u tome da se Čavkarica ne zaboravi. Pozivam organizacije Bošnjaka Istočne Hercegovine da oni preuzmu aktivnosti u organiziranju obilježavanja 80. godišnjice stradanja na Čavkarici, ali svake naredne godišnjice. Mi kao koordinacija stojimo im na raspolaganju i pomoći im u svakom smislu. Mostar kao centar Hercegovine mora voditi brigu o svim Bošnjacima od Livna do Gacka. Hvala još jednom na vašem dolasku. Pozvao bih sada publicistu i novinara Tahira Pervana da nam se kratko obrati, koji je uradio mnogo istraživanja na ovu temu. Dragi prijatelji, braćo i sestre, drago mi je da ste danas se odazvali i došli na ovo uistinu tužno mjesto. Ovo je jama Čavkarica, jedno od najvećih pojedinačnih stratišta, muslimanskih stratišta iz perioda Drugog svjetskog rata. To historiografija tvrdi, sam broj žrtava koji se nalaze u njoj to potvrđuje ovu priču. Jama Čavkarica, ja ću skratiti priču zbog situacije koju imamo. Jama Čavkarica krije otprilike ispod ovog betona u svojim dubinama, mraku, krije oko 800 bošnjačkih nedužnih civila, žena, djece i staraca. Na putu za jamu Čavkarice od Plane pa do Predolja prema Stocu stradalo je za ta 3 dana ukupno 1600 ljudi. Neki misle da ih ima i više. Dakle, ukupno 70% te populacije. To je zločin ravan genocidu. Pripreman je dugo vremena, tražena je ova jama. Tako, evo vidite sami gdje se ona nalazi. Tamo negdje na pustini, na mjestu gdje se ništa ne vidi, gdje su zlikovci, mogu da rade šta hoće. Ja sam kroz 30 godina istražujem ovaj zločin. Za njega sam lično motiviran. Ispod ovog betona, malo dubinama, nalazi se moj polubrat, moja sestra. 30 godina ja sam istraživao ovaj zločin. Nažalost, sve do prije mjesec dana, dok nisam upoznao ove sjajne momke na čelu sa gospodinom Brkanom, koje sam sasvim slučajno doveo na ovu jamu. Kad su oni vidjeli, se šokirali izgledom jame, stanjem jame, rupom ovdje, ovim izgledom i tako dalje. Pitali su me koliko ovo traje. Ovo traje punih 8 godina. Nema institucije u Sarajevu kojoj ja nisam napisao pismo, namjerno pismo upozoravajući, slikajući ovo stanje. Nikad nisam dobio odgovor, no to je priča koja govori o njima, a ne o nama. Ja sam danas presretan na ovom nesretnom mjestu jer sam uspio na neki način svojim radom privoliti sve vas zajedno da danas budete ovdje nakon 79 godina. Ovo je prva kolektivna posjeta odobrena od organa nekih vlasti nakon 79 godina. Nije mi čudo što su komunisti skrivali ovaj zločin i ovu jamu i držali je daleko od očiju javnosti, ali mi je čudo
što naše vlasti to sve do danas čine. Ovom prilikom ih molim, preklinjem ih da jednom za sva vremena ovim dušama koje se nalaze dole i koje priželjkuju i očekuju taj naš mali napor, da im se klanja dženaza, da se ovdje napravi turbe, da se napravi hodočašće, da se napravi nešto kao mala Srebrenica. Jer upamtite, Čapkarica je majka Srebrenice, majka Kerateru. Ovo je nekažnjen zločin koji se po našoj nesreći upravo zato što je ostao nekažnjen, ponovio petostruko jače u Srebrenici, Kerateru, Prijedoru i tad ne nabrajam ta mjesta. Još jednom, posebno mi je zadovoljstvo, pozdraviti gospodina Salkića, s kojim sam imao priliku prvi put da se upoznam. Nije bilo prilika i drago mi je, uljepšao nam je, uveličao nam je ovaj dan. Vjerujte, tako ja mislim da ovaj dan nije, ovaj dan pobjede Čapkarice i pobjede svih Čapkarica. Moja borba nije bila borba samo za ovu Čapkaricu, nego za sve naše Čapkarice. Imamo ih na desetine, ako ne na stotine. Nažalost, zaboravljamo ih u borbi za neke druge ciljeve, za neke druge interese, no ko radi taj i griješi. Dakle, jama na koritima je uzrok ove naše nesreće. Tamo su ustaše pobile Srbe i onda su Srbi u stravičnoj osveti krenuli na ovaj drugi dio koji nema nikakve veze s Gackom, na nezaštićen i razoružan narod i šta su god stigli, pobili su, silovali, opljačkali, preostale koje su uhvatili, doveli su na ovu jamu i bacili. Još samo kratko da kažem, ovaj zločin na jami Čapkarice karakterističan samo zbog jedne stvari i mislim da se nigde ranije nešto slično nije. Ovdje su ljudi bacani živi, a zlikovci su danima ovuda osluškivali njihova umiranja u mukama. Niko dole nije bačen mrtav, nego su ih dovodili ili su ih gurali ili udarili kundakom i tako ih obarali dole. Ovdje su se mjesecima čuli krici, dozivanja, majko, babo, proklinjanja i tako dalje i tako dalje. Dakle, još moram pomenuti, nažalost, lik te žene Hadžere Ćatović, Bijedić, žene s kojom sam se ja upoznao 1984. godine. Poznanstvo s njom promijenilo je i moj ukupni život. Započeo sam istraživati Čapkaricu tada i evo vidite i dan danas nisam je završio. Da je ovdje i da završim, da je sreće svaki naš grad bi nosio ime Hadžere, ulicu Hadžere, ima ulicu Hadžere Ćatović Bijedić. Nažalost, niti jedan grad, čak ni kad je umrla prije 3-4 godine, niti jedna jača medijska kuća nije zabilježila njenu smrt. Da su Srbi i Hrvati imali Hadžeru Ćatović Bijedić, ona bi bila u rangu Marije, Terezije, ne znam kako se već zove ta žena, njihov taj heroj. Hvala vam i drago mi je ovo. Hvala gospodine Pervan. Sa nama je danas i Rami Salkić, potpredsjednik entiteta Republike Srpske, pa ga pozivamo da se i on obrati prisutnim. Poštovani prijatelji, selam alejkum. Želim se zahvaliti na prilici da budem danas ovdje zajedno sa vama. Zahvaliti se organizatoru što se sjetio nakon 79 godina da organizira pohod ovdje, da posjetimo ovu jamu. Svaki put iznova čovjek je u iskušenju šta kazati na ovakvim mjestima. Svaki put iznova
čovjek vrlo često ostaje bez riječi, bez teksta i bez snage da pronađe ono što bi moglo biti poruka ljudima koji očekuju nešto da im se kaže. Ovdje prije svega želim se Tahiru zahvaliti na njegovu ustrajnost i njegovu upornost. To pokazuje onu staru narodnu da je se zemlja zaklela da nikad ništa ostati skriveno neće, da će uvijek izaći. A i nama kao muslimanima je to poruka poslana. Kaže Tahir u kratkom razgovoru da mu je bilo zabranjeno pisati, objavljivati. Ne može vam nikad niko zabraniti da pišete, može vam zabraniti da objavljujete. Ali uvijek treba pisati u nadi i uvjerenju da će doći vrijeme kad će doći ljudi koji će to objaviti. Mnoge velike stvari su urađene od strane ljudi koji su u svom vremenu u kojem su živjeli bili osuđivani od svojih savremenika, pa ispaljivani i ubijani. A danas moderna civilizacija počiva na mnogim tih stvarima, a mnoge stvari koje su napisane danas se smatraju velikim remek djelima. Dakle, na nama je savremenicima ovog vremena da se trudimo, da radimo, a vjerujemo da generacije koje dolaze pronaći će nešto u tome. Znači to vrednovati. Ova ovdje jama zaslužuje pažnju kompletnog bošnjačkog bića i kompletne, da tako kažem, pozitivne, civilizirane strane svijeta u ovom trenutku. Ono što se desilo 1941. ovdje je pečat etničkog čišćenja Bošnjaka i genocida na ovim prostorima. Bošnjaci nakon ovog zločina nisu uspjeli obnoviti svoj život na ovim prostorima. Taj genocid ozvaničen je u potpunosti tokom agresije od 1992. do 1995. Naša naselja, gradovi u ovim krajevima Bosne i Hercegovine su pusti, oni su prazni, ispražnjeni su od Bošnjaka. Možda i šutnja o ovoj jami je doprinijela potpunom etničkom čišćenju ovih prostora od Bošnjaka. Da se o ovoj jami pisalo, da se govorilo, možda ne bi isto bilo od 1992. do 1995. Možda bi bilo, ali u svakom slučaju vjerujem da od ovog današnjeg dana neće biti sve isto. Imao je poziv najvišim predstavnicima Bošnjaka u svakom smislu da ovo mjesto postave, ovu jamu postave tamo gdje zaslužuje. Ona treba biti u kalendaru svake vrste koji se odnosi na važne datume kod Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. I ja ću što god je do mene učiniti da šutnja koja je strajala svih ovih godina o ovoj jami, o ovom zločinu, nevino ubijenim ljudima, bude prekinuta. Svi zajedno na tome trebamo više uraditi. Ova jama, zločin koji je ovdje počinjen, uklapa se u zločine koji su počinjeni nad Bošnjacima, evo, protekli najmanje 100 godina, od 1870 i neke do ovamo, dakle, to je puno više od 100 godina. Mi smo protekli 100-150 godina u kontinuitetu proganjani sa naših ognjišta, od Valjeva, Šapca, Užica, Beograda, 41. do 45. Foče, Višegrada, ovog dijela Bosne i Hercegovine, Zvornika, Srebrenice i svih drugih mjesta, a onda u agresiji od 92. do 95. to protjerivanje se pomjerilo i u dubinu same Bosne i Hercegovine, ali prvi put u ovih 150 godina imamo zvanične presude i međunarodni i domaći sudova da je počinjen genocid, jasno definisano da je počinjen genocid nad bosanskim muslimanima od strane vojske i policije bosanskih Srba. Dakle, to je strašan pečat.
To je strašan pečat na viševjekovno proganjanje Bošnjaka, muslimana na prostorima Balkana. To je pečat kojeg mi trebamo iskoristiti da se više nikad zločin takav ne ponovi nad našim narodom. Trebamo pisati, trebamo dokumentovati, trebamo istraživati, trebamo prenositi novim generacijama. Ako to budemo radili, možemo proces vratiti unazad na način da možemo zanavljati i obnavljati naš život u mjestima u kojima je strašan zločin genocida počinjen, a kažem zločin genocida od 92. do 95. i presuđen i dokumentovan, valorizovan od dva međunarodna suda, Međunarodnog suda pravde u Hagu i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. To su strašne presude koje nama ulijevaju nadu u budućnosti da se takav zločin neće ponoviti. To što nam ulijeva nadu ne znači da trebamo biti opušteni. Živimo u vremenu u kojem se samo hrabri, jaki i moćni poštuju. Svi ostali prolaze, vidite kako prolaze. Živimo u vremenu gdje se želi nametnuti matrica da laž koja je više puta ponovljena i ako se uporno ponavlja može postati istina. Naše da govorimo o istini, da spriječimo da laž postane istina. Ako budemo šutili, sigurno da će laž pobijediti. Moramo više govoriti, moramo više raditi. Zbog toga još jednom hvala svima vama koji ste danas došli ovdje na ovo mjesto. Hvala organizatorima. Drago mi je da sam zajedno danas ovdje sa vama. Povod nije nimalo lijep, ali ovaj povod može spriječiti neke nove jame i može spriječiti da naše supruge, naše majke, naše kćeri, naši sinovi budu ponovo dovođeni na ovakva mjesta. Ja vas molim da to nikada više ne dozvolimo. Želim svima vama svako dobro, zdravlje i sreću. Hvala. Hvala vam gospodine Salkiću. Također zaista se zahvaljujemo vama svima što ste donijeli svoj doprinos i izdvojili svoje vrijeme da obilježite ovaj historijski moment. Završili smo sa protokolom, sada ćemo posjetiti ovaj donji dio odakle su žrtve dovođene na ovo mjesto. Hvala vam još jednom. Konačno obilježavati Evo nek stanu svi ljudi koji mogu stati, neću ustati drugi. Ajmo mi svi da. Svi ovdje. Samo nazad, molim. Hvala lijepo. Hvala i vama. Ovo mjesto zaslužuje apsolutnu i potpunu pažnju svih Bošnjaka u Bosni i Hercegovini i zaslužuje da bude u svim kalendarima bošnjačkim važnim kao mjesto na koje treba doći i na koje treba obilježiti. Ono što se desilo ovdje 1941. je genocid nad Bošnjacima ovoga kraja. Nakon ovoga genocida i zločina koji se desio, Bošnjaci nikad nisu uspjeli u potpunosti obnoviti život na ovim prostorima. A zločini od 1992. do 1995. na ovim prostorima potpunosti su, da tako kažem, ozvaničili trajno etničko čišćenje Bošnjaka sa ovog prostora. Važno je nastaviti istrajavati u ovom obilježavanju i važno je da institucije Bošnjaka razumiju koliko je važna ova lokacija. Ja sam danas ovdje došao da dam svoj doprinos, da se izrazim zahvalnost organizatorima što su se sjetili, što su se odlučili da obilježavaju ovaj datum i nadam se da od iduće godine
da će ovaj datum zauzeti mjesto koje mu pripada kod Bošnjaka. Bošnjaci nikad ne smiju zaboraviti, moraju raditi na njegovanju kulture i sjećanja i ono što je radio gospodin Tahir svi ovih godina na traženju i dokumentovanju onoga što se desilo ovdje pokazuje da trud, rad, pisanje nikada neće biti uzalud i da će uvijek davati rezultate. Evo, malo prije gospodin Tahir svojim emotivnom govoru govorio da zalaže da ipak postoje neko turbe ovdje neki obilježje. Da li ste vi kao politički predstavnik u RS-u imate ustaje da se to napravi? Pa evo moj stav da ovo treba zauzeti važno mjesto u bošnjačkom kalendaru svih institucija i organizacija koje se bave ovim pitanjima jasno govori o mom opredjeljenju. Dakle, ovdje treba napraviti ambijent u kojem će trajno Bošnjaci svake godine se okupljati u velikom broju radi posjećanja, radi njegovanja kulture i sjećanja i radi prevencije i spašavanja budućnosti Bošnjaka da ne bi doživjeli ono što su doživjeli Bošnjaci 41. Hvala vam. Hvala vam. Šehidi su vječno živi, prisjeti se tada njih, u bašluku svakome se istina o nama krije, Aladžu i Ferhadiju porušio vjetar njih. Istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Sakri suze u svitanja, dok kazaljke tamo slute, gazije su istina je samo jedna, mi smo tu, više nemamo dilema, Allah je jedan, njemu ravnog nema. Sjećanja